masa imos precisar 250 ml de auga, 60 gramos de mantequilla, media cucharada de sal, 10 gramos de azúcar, 150 gramos de farinha, 4 ovos e para o recheo imos necesitar 250 ml de nata para montar con unha cucharada de azúcar. Agora imos verter a auga, o sal, a mantequilla e por último o azúcar. Agora poñemos esa mezcla que fixamos anteriormente ao lume e remexemos hasta que os ingredientes se mezclen homoxeneamente. E así que ferva, añádeselle a fariña tamizada. Agora que isto xa está fervendo, vais añadindo pouco a pouco a fariña. Agora añadimos os 4 ovos nesta masa que antes deixamos enfriar e que está preparada con antelación. Bota. Añadimos os ovos e non. Que vai coa que castaña. E imos batindo. E agora todo o que preparamos antes imos meter na manga pastelera para despois botalo na bandexa de forno. Así que temos a masa botada, imos facendo así círculos para que nos saia a forma de profil. Agora metemos profiteroles Mete. a 200 grados Non de durante arriba, 5 non de minutos. arriba, que se queda moi embaixo. Por nada podemos abrir o forno hasta que se cozan. Despois de cocidos, facemos un corte co coitelo para introducirlle a nata e atrás metémoslle a manga pastelera e botámoslle a nata. Ata que nos quede así.